Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya nomor 2 sebagai generasi pelaju latih jeruk makilung ya. Ya. Oh, oke. Ala pasar ya. Gerti-gerti sawito ya lah pada tulang na mapadendang kita ya. Oh, sawito sih. Mapadendang para padendang na pa Amir. Iya, pikir. Bujo si dimakan jarak si dimaparana. Ini nanti makan jarak. Iya pemakan jarak. Iko maparana. Oh iya. Makro lo nak kutomano mah kecapi. Oke nih. Oke. Iya dia pakai dong. Oke. Alamu inde masamoi kalaku di alamoi andi masamoi. Masamui, alamui, masamui, masamui, alamui, alamui, masamui. Sigalere, sigalilu, si selle mundriawa, si selle mundriase, si paturu-turu pusa, iaro mundriawa, mapidi-pidi matana. Iro mundria se bulla ni matana. Apa salah dia? Hah? Apa salah si kapat tuh? Wah, dewa apa salah. Iro ya bicara kena elok kuro, Pak Gerik gewaseng. Maka Pak Gerik Pak Gerik ini emang kardio di senso, tomato Pak si Gerik gini. Maaf ya, karo bulla matana ro. Si dia wah. Ya. Iro ya na bulla matana. Nah kita orang kulit si bacik na. Oh, maaf napilipin matana on dia we. Nasaba mapilipin matana nasaba mito ko nagargui te gargaji matana puliase. Oh, makwar Jadi mana reking. Ya pada riulo magere game tewe, ye makokoe menyaman nyawan anak mundri karena atas senso. Ke somele. Kalau somele ye ini turulo tak kasih si paturu pusa. Ye relo ku sigalere. Ero aju na galilu yoro, na pra pende, na pra garege. Woi, selapangan angero. Ero koro sigalilu. Makanya itu gue jelaskan penonton Iya, makanya. Ya, jadi yo kasih. Alamoi masamoi agati sapeda singkit purai lau bunyak selana. Iya, kanya rai waktu tanginya makanya rai. Oke. Coba kilongnya. Iko janda di iya kalulu dindang iko janda di iya kalulu. Iko janda ya kalulu iko janda ya kalulu iko janda poda bawan ni ambo mu pakaca pisi paselene.
de muda mati kare. Oh, dari Melo. Dia Melo. Wah, saking kagama janda macai ada apa gitu. Ya. Ternyata di wasang janda kemiro kapok kuro salo bumbu. Umi wasangnya tapi di tahun mati kare. Ya, yang penting mati kare. Jadi kok kejanda cia malakai. Ai goreng? Kok kejanda reking macoco nih gitu. Mana kerjaan sama cowok? De, siapa tahu kemiro mau pindah dengan tina malakai roh. Namu mati kare. Namo, kok matang-matang misalnya duta na mendre. Oh ya. Ya kemero ki masih asia duta di janda mendre. Loki boleh salo bompon ya cami-cami junuk ki. Baik. Si minggu milo timpong janda ko puro camme na demo pagamak dutai ilamu giri alloku. Namu jangan mati kare. Orito? Namo janda mati kare. Yang penting ya kona rapi ni si minggu janda ko puro camme. Na demo pagamak dutai wi Aleku bene. Oh, salah ke aku itu. Mana beli masang? Iya kan, iku makan dari nada habis minggu ini ade. Aku pro dia nadi naga mandutai. Ku pasti ale aku. Di mana Malaysia? Di Malaysia. Oke. Ternyata sama Sandro.